Tswelopelo Disability Center e se na le mengwaga e masomeshupa bana ba phelago ka bogole ba itla mo go hwetša thuso. Dikgwedi tše mmalwa tša go feta Senthara ye e beile kgausi le go tswalela. Masepala o re o lemoga gore go sa hlokega thuso e nngwe go thuša Senthara ye. Ke le ka bona go le bohlokwa gore ke extend letsogo la ka go lebelela mo go mo le gore le gona go se dumelele batho ba ile gore ba phela ka botlhaki more especially bana ba ile gore ne ba gotse ka taba ya bogolofadi. So ke ka go ke le go ka thoma gore ke etele di centering and then re ba thushe ka taba tša di wheelchair. Le ge mmuso o sa le gare go rerišana le makala a mangwe a mmuso go tsenya letsogo go moithei wa Senthara di makatso ditšhego, thušo ye a betše go yona le honu le ke sentšwela kae. Ke a bona le honu diphetogo di gona ene di tlile ebile ga ja fela a go a fela nako e telele. Diphetogo ke a di bona batho ba tletše ka mo Senthareng gore ke thabile. Batswadi le bona ba thabetše gore bana ba bona ba tla tšwela pele go hwetša thušo ye ba e hlokago. Ka go le leo dikilometara tse 40 go motse diphapuši boirutelo tša go theta di išitšwe sekolong sa primary sa Matlole motseng wa Tshikanoši. Se morago ga gore setšhaba se tswalele sekolo ke ge ba re ga sa bolokega. Ke Matlakwa ga komane ditabeng tša SABC Tshikanoši Limpopo.